Que tal, saudos? Fraude á Seguridade Social en Pontevedra. Hai 38 persoas detidas. Ampliamos de contado. Isto é Pontevedra 10. Comezamos. Estamos contando 38 persoas detidas en Pontevedra por unha fraude á Seguridade Social. En total, segundo informa a Policía Nacional, a cantidade defraudada ascende a 750.000 euros. A investigación enmarcada dentro da Operación Tostado comezou a raíz dun operativo contra o tráfico de drogas. Os feitos producíronse a través dunha empresa que simulaba a contratación de traballadores para obter prestacións sociais. A súa intención era que estes empregados acumulasen os períodos de carencia necesarios para obter prestacións indebidas da Seguridade Social. Outro dos obxectivos era acreditar períodos de alta no réxime xeral da Seguridade Social, así como obter e renovar autorizacións de traballo ou permisos de residencia para estranxeiros. Ao seguir esta investigación, os axentes decatáronse de que esta empresa tiña débedas por un importe superior aos 450.000 euros. A esta cifra habería que sumar as xeradas polo propio empresario, que chegaron a máis de 53.000. De momento, a investigación segue aberta e a Policía Nacional non descarta novas detencións. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. Simón Benzal Contreras tomou posesión esta mañá do seu posto como xefe da Comandancia da Garda Civil na provincia de Pontevedra. O coronel afronta este reto coa intención de incrementar a presenza dos axentes no territorio, así como a súa proximidade á cidadanía. O acto asistiron, entre outras autoridades, o delegado do Goberno en Galicia e o xeneral xefe da 15ª zona da Garda Civil. Simón Benzal Contreras tomou posesión esta mañá do seu cargo como novo xefe da Comandancia da Garda Civil. O fixo nun acto no que non faltou nin o delegado do Goberno en Galicia, nin o xeneral xefe da 15ª zona da Garda Civil. Javier Losada aproveitou a ocasión para remarcar a importancia de incrementar a proximidade dos axentes coas persoas e co territorio. Seguir en esa proximidad con las personas y el territorio. Uno de los grandes aciertos de un instituto benemérito como es la Guardia Civil es su presencia en el territorio y su proximidad a las personas. Le he pedido que la acreciente. Y en segunda cuestión, aquellos aspectos que de verdad preocupan a la sociedad. O novo xefe da Comandancia da Garda Civil asegurou que o listón está moi alto e que afronta esta nova etapa como un gran reto. Simón Benzal confirmou tamén que a dinámica de traballo na Comandancia pontevedresa é moi boa e que todos os axentes traballan con gran responsabilidade. La dinámica de trabajo es muy buena. Aquí hay una plantilla de mandos y de guardias que trabajan con mucha profesionalidad, los resultados están ahí. Se trabaja en todos los ámbitos, en la protección de los ciudadanos, de sus propiedades, se trabaja contra las distintas formas de crimen organizado, el tráfico de personas, de droga, de armas, y también estamos pues, trabajando para prevenir y en su caso combatir actividades terroristas. Esto se trabaja todos los días, todas las semanas se hacen servicios muy variados. No seu discurso, Simón Benzal fixo fincapé na falta de medios, de infraestructuras e de persoal da comandancia. Las plantillas están ajustadas, en algunos casos pues demasiado justas, ahí donde creo que podríamos y así propondremos que haya algún... y luego bueno, pues tenemos mecanismos de trabajo que intentaremos optimizar para tener un mayor potencial de servicio. Algunas dependencias nuestras pues también pueden ser mejoradas y bueno, pues vamos a trabajar en esa línea que al final es por el bien de todos. El beneficiado al final es el ciudadano, pero por supuesto en medio están nuestros guardias y están las condiciones de vida y de trabajo de los guardias para dar una respuesta a toda la sociedad.
A violencia machista, a ciberdelincuencia, o crime organizado, a seguridade no territorio e a loita contra o narcotráfico serán os pilares fundamentais sobre os que traballará Simón Benzal, un coronel que se incorporou á provincia de Pontevedra en xullo deste ano, tras pasar polo Servizo de Costas e Fronteiras, Seguridade Portuaria e Aeroportuaria da Garda Civil de Madrid. Seguimos con máis cousas. O Concello de Pontevedra vai reducir a velocidade de circulación de 20 a 10 km por hora nas rúas da cidade de plataforma única, unha medida anunciada polo edil de mobilidade e que vai afectar a todos os vehículos, dende coches e camións ata motos, bicicletas e tamén patíns. Saímos á rúa para saber como foi recibida esta decisión entre os veciños da Boavila. Moi buena, porque si no andan a unha velocidade e unha marcha que atropellan a quen sea. Y eso no está bien para los que podemos andar ya poco. Fatal, que no la pueden reducir tanto porque al final los coches no andan por la calle. Yo no estoy de acuerdo personalmente. Yo creo que hay en calles en las que al haber mucho tránsito de furgonetas y estas cosas, yo creo que habría que pensar en todo el mundo, no solo en el peatón. Hay gente que trabaja en el reparto que esas cosas tiene que hacer muchos repartos en muy poco tiempo. Y a lo mejor esa medida es desmedida. Yo entiendo que a veces hay gente que pasa de los 20 por hora, pero hay gente que, oye, que a lo mejor 10 por hora es excesivo. El problema no creo que sea la velocidad, sino el civismo y lo que se está haciendo con la ciudad. Al final, que lo prohíban directamente, la circulación toda, o tengan que hacer algo. Lo que no pueden hacer es bajar la velocidad. En muchas cosas viene bien, pero bueno, no en las zonas todas llanas completamente, tendrán que marcarlo de alguna manera. La velocidad... No sé si va a ser bueno o si va a ser malo. No creo que sea el problema de los vehículos, sino más bien de otras muchas cosas que hay. Ciclistas, con los patinetes, con todo. Siempre se le echa las culpas a los vehículos y todo, pero es que también los vehículos, como un poco más y no se dan movido, no dan más velocidad para ellos. Home, está ben, porque o outro día pasaron por aquí uns patinetes bastante lanzados había un neno pequeno de 3 anos e la verdad pues tuvieron que llevarlo para el médico porque unha caída bastante forte e la verdad pues tienen que ir máis a modiño por aquí cos patinetes. Yo la realidad lo que veo que o quiten os patinetes ou que pongan unha licencia que onde podan circular con eles. Se nota que subió bastante la influencia de bicicleta, todo monopatín, vehículos que no llevan motor, eso sí, eso es verdad. Para gente que le valga que viva en Pontevedra y que trabaje por aquí, sí, pero para los que vivimos a las afueras, no. Mira ese vai por lo menos a 30, Che digo, verdad ou mentira? O malo de todo esto, ¿sabes o que é? Que non se respeta. Eso es lo peor, no se respeta ni lo de 10, ni lo de 20, ni lo de 30. Y entonces, así pasa. Y por mucho que le den para abajo mientras no nos concienciemos nosotros de que vas con un coche y te puedes salir un niño o una cosa de imprevisto y eso. Dende logo a polémica está servida. Seguimos con máis cousas. A Deputación de Pontevedra premiará a todos os negocios da provincia que composten de maneira responsable o seu lixo orgánico. Para facelo, o ente provincial repartirá o selo Revitaliza. O primeiro en facerse con este distintivo foi o restaurante Culler de Pau. Premiar e recoñecer a todos os restaurantes e negocios o seu compromiso coa compostaxe. Ese é o obxectivo do selo Revitaliza. Na provincia de Pontevedra hai actualmente 120 establecementos hostaleiros adheridos ao plan da Deputación. Deles 50 contarán próximamente con este distintivo. Que hai restaurantes que fan economía circular, que compostan os seus residuos, con todo o que eso significa. Significa que teñen uns produtos abonados naturalmente que poden ofrecer no restaurante, que é un gran valor, non? Que están aforrando unha cantidad de emisións de CO2 absolutamente enorme. O proceso para facerse con este selo Revitaliza é moi sinxelo. Soamente fai falla un compromiso por escrito, permitir ao persoal técnico entrar nas cociñas dos correspondentes establecementos e cuantificar a cantidade de residuos orgánicos que se producen diariamente. Unha vez contabilizado, hai que buscar a solución que mellor se adapte a cada negocio e a cada restaurante. Unha vez que teñen xa adxudicado o que é o centro para verter os seus residuos, o que lle damos é unha capacitación. Lles formamos como deben de separar nas seus cociñas os residuos orgánicos, que tipo de residuos deben incluir
en esa separación e como vertelo no centro de compostaxe. E unha vez que facen iso, simplemente con os técnicos de compostaxe miden semanalmente as cantidades que aportan. O primeiro en facerse con este selo Revitaliza foi o restaurante Culler de Pau. O responsable deste negocio converteuse esta mañá no padriño deste programa da Deputación. Javier Olleros explicaba así a importancia de tomar conciencia do sostible. Empezar a tomar conciencia da responsabilidade que nos toca a cada un como individuo para pensar e deixar un futuro un pouquiño máis optimista, porque a verdade que agora parece que nos está isto moi enriba e creo que é o momento de dar un paso para adiante para pasar a acción de verdad. Olleros fixo fincapé na importancia de desaprender todo o aprendido e de ter conciencia de todas as vantaxes que ten o Plan Revitaliza. Tirábamos 3 caldeiros ao día de escapachos de lixo. Dende que temos o composteiro, tiramos a mitade de un. Eu calculo que o 70% un desperdicio nun restaurante é materia orgánica. Estamos xa botando do composteiro un 50%, polo menos. Isto é maravilloso. Con este selo Revitaliza, Culler de Pau marca o camiño a todos os negocios e restaurantes da provincia. Un camiño marcado pola responsabilidade e polo compromiso ambiental. Pontevedra unirase mañá á folga mundial polo clima. Durante toda a xornada a cidade acollerá actos de protesta nos que se reclamarán medidas urxentes contra a emerxencia climática. A programación comezará a iso do mediodía cunha concentración na Praza de España. Alí os representantes do Movemento Galego polo Clima lerán un manifesto que presentarán a continuación no rexistro da subdelegación. Un documento no que apelarán a todos os responsables políticos a dicir a verdade e a asumir a crise climática como un grave problema para a sociedade. A xornada continuará pola tarde con outra manifestación na Praza da Ferrería. Tratase dunha marcha aberta a toda a cidadanía que comezará ás 8 do serán e que percorrerá as rúas do centro da cidade. En definitiva, dúas citas coas que se pretende concienciar a toda a cidadanía dos cambios que está sufrindo o noso planeta e das consecuencias que a emerxencia climática pode ter tamén na nosa contorna. Esta fin de semana os veciños de Pontevedra teñen dúas citas importantes no Río dos Gafos. A primeira será o sábado. A Asociación de Veciños San José de Campolongo e o colectivo Vai polo Río están organizando un paseo polo treito soterrado do río. Unha cita para desfrutar do seu entorno e para seguir reclamando ao goberno municipal que se destape o caudal. Unha demanda histórica na que o goberno municipal xa se comprometeu a avanzar. A cita será o sábado ás 11 e o punto de encontro é a Ponte da Tablada. O segundo evento importante no Gafo será o domingo. Nesta ocasión trátase dunha xornada de limpeza enmarcada dentro do proxecto Ríos, unha iniciativa que se levará a cabo en diferentes municipios de xeito simultáneo e que ten como obxectivo recoller o lixo que atenta contra a riqueza destes ecosistemas. Ademais, neste encontro darase a coñecer tanto o papel dos cursos fluviais como as súas problemáticas. Este programa levarase a cabo en 48 concellos de toda Galicia. En Pontevedra, os organizadores serán a Asociación Vai polo Río e a Fundación Xoán 23. A cita comezará a iso das 10 da mañá na estación de autobuses. Chegamos así ao remate deste Pontevedras desde hoxe. A información continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De Contado Tempo e despois Orixe e Calidade con Alba García. Pasemos a noite, adeus.